öldü. Bir iki kere gece öldü. Sorguya çekildi. Rabbim ki kitabı, dini, ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu diyor. Allah'ım yaşamak güzel ama hazırlıksız ölmek çok kötü abi. Herkese ders olur inşallah ya Rabbim. Yaşatılır. Bize de dahil gerçekten kafamızı secdeden kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah'a büyük konuşmayın. Sözlük şeyler düzelsin. Kendime geleyim. 5 vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah, inşallah abi. Yok başlayacağım abi. Yani 5 vakit benim abi 15 dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru işte ölüm bir anda geliyor bak. Ya. Bir anda soruları bilemedim. Yani aklıma gelmiyor daha doğrusu. 3, 4. aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani 3 tane tamam. Bildim Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu? Biliyor mu? Görüyor mu? Kim? Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.